Mō ngā tau maha, kua whakatairanga ake ia i te kai kiritanga ki te Māori i roto i te tai tokerau. Engari, kua tahuri te tani whā ki te horomi i te kai whāngai i aia ara ia Allan Titford. I rongo nui a Titford i te ngahuru tau iwa te kau, i te wā e noho ana tana pāmu i te Aranga ki raro i tētahi take tiriti o Waitangi. I aroha te marea ki aia, nā te mea hei tāna, he mea tahu ētahi o ōna whare me ōna whenua, e ngā uri o te iwi o Te Roroa. Engari, i roto i te kōti i nā kua nei, ka whiua ia mo te tahuahi tai atu ki tētahi hara kino ake i tērā, ara tai atu ki te pāwhera wahine. Ko Orini Tipene-Leach, tō tātou māngai mo tēnei kaupapa, Orini. Scotty, i whiua Allan Titford e te kōti aro heo whāngā rei i nanahi nei. Neke i te toru te kau, neke atu i te toru te kau mā iwa ngā hāmene tūkino, pāwhera hoki i tau ki mua i aia, ka mutu rua te kau mā whā tau Te Roroa o tana noho ki ro whare herehere. I whiua anō tia ia mo te tahu ahi e hia tau ki muri nei, o tira nāna tonu i whakatuaki i aua hara ki runga i te iwi o Te Roroa. I nāia nei kua whakawātea tia rātou. Ko ia ko te rūkahu i pahuai ngā tauku kume kaikiri ki te raki. It wouldn't surprise me if my house didn't get burned down at some stage. Ko te tau iwa te kau mārua, ā, i te piki haere te tautoko mā Allan Titford, me ana wero nā ngā kaitohe o Te Roroa o nā whare erua i tahu. I noho ko te pāmu Aranga o Titford ki te pūtahi o tētahi taupatu tiriti, whai muri i tā te tarai piunara tūtohu, kia whakahokia aua whenua ki te iwi kāinga. Nā wai, ka rewa ke ngā mahi whakamāminga. Never one to take things lying down, Titford then blocked the access road to Manganui Bluff. Why should supporters of the claimants travel up and down across my place? It's freehold land. I aroa no hoki ngā kai pāpāho auraki ki ngā pūrākau a Titford, he mea pēhi tonu i te urutapu o Te Roroa. Allan and Sue Titford have been through troubled times. They've had their lives threatened, their home burned down, farm equipment sabotaged, fences cut, stock stolen and shot. And through it all, Sue has suffered 3 miscarriages. Neke atu i te 3 miriona tāra te utu a te karauna kia Titford mō ōna whenua pāmu. Taro ake ka hūnuku ki a Hitereiria noho wai, ko tāna nā te haukainga aia i whetē. I totohi hoki ki te kāwanatanga, kia piki ake tona whika. Wēnā mahi katoa he mahi apo, he mahi kino. Koe tere te mea i tino mārama te Māori ki tēnei tangata nei. Katoa kua neke i te rua te kautau e whakahengia ana e Te Roroa. E paki ana hau mo tēnā tūāhuatanga. Nā te mea e tā te Māori he utu mō ngā mea katoa te ao. Ko tā Te Roroa kua whakawātea tia rātau i te rānei. Ko rorawa nei tēnei tangata i peke atu ki a Hitereiria. Ka tei ka pau ana mani, ka wehe ki tana wahine, ka hoki mai ki Niutireni nei. Ko rite ki te pihareina o ki tēnā tangata. He whakapāha mai a Titford rātau ko te hunga tautoko i aia te whai a te iwi. He wasn't a very nice person at all, and he was able to garner a lot of support from the broader population because of the stories that he put about. And unfortunately, from our point of view, the media went with it and we didn't get a look in, basically. He rangirua nō te iwi ka whakapāhatia rātau heoi e hari ana rātau kia whai otinga. I te rānei i kōrero hoki a hau kia John Maroney, te roia a Allan Titford, hei tāna kei te whakahengia katoa tia e tana kirita ki ngā hāmene, me te aha he hāmene kei pīra tia e ia a tōna wā Scotty. Ka rawe wēnā whakamārama Orini, tēnā rawa tukoe.